Ngatho muno ni undu wa gucoka gicanjama kia miario ni giatuthuka iguru rigie Triza makiria thutha wa mbica ino yake gukorwo igitheremio guku nenda-ini. Atimia aria ni fans a Triza mageria gukorwo makimudefend kuri na aria makumutindikaga makimwira arakomete thibitari tondu ni arageragia kuruta urito wake na mucene uyu waumana na Triza kuonekana ta akiri pregnant ni undu wa mbica ino. Ndeto ciathukana makiria kuona Triza matikoretwo magiikarania na Karago as Karago ni athamire gwa Karo Kim, na hau niho mashabik makorwo maki-accuse Triza of gukoma thibitari akigeria kuruta urito ucio wake ati niguo fans matikamenye. Uyu akiuga, and if she is pregnant, what's the big deal? Why are you making it feel like it's an issue? Triza muthenya wa ira ni arakorirwo agitikira ati she might be expecting her fourth child, kuona arakoretwo agitindikwo ni mashabik na comment na arakorwo akimandikira akimera makorwo magieterera mieri kenda ikinye muthia. Comment ya uyu igitiga andu na ciuria nyingi muno, kuona Rose Roro akorwo akiandika akiuga no cio uracindanaga na njogu kumia, na hau niho andu makorwo makiurania kana hihi urito ucio ni wa Karago. Angi maki-accuse Triza of gukorwo arakomanite na makeup artist wake, kuona matigikoretwo hamwe na Karago wa Muraya tondu Karago aikaraga kuria gwa Karo Kim. Ni ndeto ciakorwo igitenderithio na ikirehe gicanjama kinene guku nenda-ini, andu makigeria gutaura ici ciege Triza gukorwo agikoma thibitari. Ndigũcitenderithia makiria hau, ndaciturura toria cianginyira. Make sure you turn on your notification or subscribe niguo hingo ciothe ugakorwo uri wa mbere gukinyirwo ni video citu. Tucemanie na wa next one.